Ketamtang taring ko na trokarni litum kasangjir eh, karditang lo Rosmi terangpi langli bangke malasi ME school dolamara alang kodaksi langli lo Charlie si alangli halabangso Arni ahempen dak malasian dolamaraan ajir dinklui Christmas ningkan kimi lahai ka dogu asuti penapi lugu Charlie pura kewang hut alang litum rong isi don rap lo aong puson lo alang li men ke dilip rong phar jelang li long motorcycle tangi thap dun pen malasian dolamaran kewangi phan pura wang bom hut arni kelang nu lo kopai kelang nu lo si alang li phan cholang rem det lo cholang rem anjot kali alang li phan abang apran dar mud det lo lasi labang so asayang deng ke iltuman medet nai utame jetong nangkok lo potsi ningduk pik lo penan par ke iltum ningduk cepak langi athai long thekhe ason situ asi alang litum puson kaprek injir mar da pufu penang asi ngilitum Karbeng Thomas Council ahin pen labang so asayang deng sailang nu klema bang pu ke dilip rong phar alang li phan aron teng pen bisar si alang li phan mane apran ke em abisaran ta yong si alang li dai do pote capital punishment tapos on an so adai ke en pen munun pi munong nu tami la sona sailang nu ke claim ke pivir ji phan bang la so bisar si deng pon pure mesenji busi nilitum pada Karbeng Thomas Council Dr. Tulam Long Hanga ke hai penil tum dak tum tim Karbeng Long du kawi pentar tum sonsi government phan law and order phan mane court phan nil tum sonsi chuning ri kangtung asi lapuson asai abang ke tum khunang kok lo habit pen towar ta habit armu ta keceleng kompik ate ma tumchin lo borpung pulsi do lang litu mehem pen te dak malaysia man pute habit towar si habit towar pen dak machi armu keceleng ke jitam ta phai kompek machi ran ঘটনা ke the tame thekdum long bang lo thi tame law and order tum alam thi ke peli pen prabjin ban ani sinini ang bong pen so matha bang pu phan nep ingnang pon the pot al tum churu pajir lo Sir, la tulang rem alam ki la somar la arta ka vitan ka tulang rem ke non det kali sir. La ningkan isia prang la sumila rong hem ki la pena prang dalap son do bong. Sudah la law and order tum kan sai ka so da ka vi posil opson na batai opson ka tulang rem alam ki opson ngai klang sina tum labang so putan al dum kilo sir. labangel tum chini hur lo la puson na sai lang nu ke dake pirthe dang da du pen bharot dang pilong ta du pen asam dang pilong ta du idum dak Karbiang Long ponchot kali ba surmila ronghang pipen non kepho alang litum anchot kali laso sai lang nu ke laso nitum along along tame arjulong lo boy pisi tame la puson na sai ke pevedi phansi non government of India pen tame sodak pen sa bisar si ken ponsi ong lo pen te la sona bang pu bang pitum han noi tum ta diman no la bang ke apran karnut bisar anda yong si alang tumolong adai do koklo pute laan ana bisar si anai pusil tum tanda law and order pen pende bisar bang pu tum han bang chudingri lo Kalau dalam kisah di covid atau umpan dalam konsel berpikir apa jadi sumber. nilitum dak pen Karbiang Long Thomas Council pen dola mara pen non dak an kewan ke pon labang so dead budi ke pon kewan labang so Karbiang Long Autonomous Council la ke proyek asal pita nang dun no kasi Dr. Tuliram Ronghang labang sosial relief pen lakni atangka piponiko lapen pini asal pi arideng karing tong pi piati deng lag si
people ignore la pen ke tarik ini lo pulang de militum ho karlitang rosmi teranti labang so amoy dam labang arong ansi kami kalbiang autonomous consent kami kalau si local emisi pen si aku lagi si paisa ko tekan itu non kasemet ke proben lahai kado bawe asaya mo kaceklemi pan immediate bang lagi silo lapen lagi si bang ke non tarik ini lo tente local emisi pen tim kalbiang lo tum hodak dam pen si pajil dami 26 তাৰিখত এই মাহৰে 26 তাৰিখত ৰশ্মি তেৰাংপি তাই মানে মালাচি এমই স্কুল দলামাৰাত পঢ়ি আছিল তেনেতে খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নিউ ইয়াৰ এই দুইটা উৎসৱৰ কাৰণে ঘৰলৈ গৈছিল তাইৰ ঘৰ আছিল বৰপুং তে গোটেই এই নিউ ইয়াৰ আৰু খ্ৰীষ্টমাছ সেইবোৰ উৎসৱবিলাক পালন কৰাৰ পাছত পুনৰ স্কুলত জইন কৰিবলৈ কাৰণে যোৱা 26 তাৰিখে তাৰাপুঙৰ বৰপুঙৰ পৰা মালাচিলৈ আহি থকা অৱস্থাত kelong school towar ke mesen kelong bukan ana akar bio sumar se thina lagi school ke mesen kelong je pan towar ke mesen kelong je pan nana tum karbi women justice for bangso puthak nili tum karbiang long women justice forum pen kaning je kang tung ke la hello karbiang long ratchari atum jong si amek prang pri pen anggo chingpu pelang chingpu elang pulo tangte karbiang long ke la som si soarlo tum apran dambongpo la pen ak arta ki jum pen si la pusip apran chi unang kok bompo athema Halloween borpung tarapung bo adim lake kadu ka bira chini lo inglong arlok to warta belang apen school lake mesen ka vedet ajoine kiduk det seta thek dunangji bangason re dunangji lo thek nangji karbiang long muanisi ni somarta arleng the chiman dunji meni po kama thapena jok api apo tum banga hem chubidun pensi lo pacharli dunlo labangso una hut seta so arlo tum akejok wana vedet kopia pot non kecari bom agopmen alang tum a slogan lake educate the girl child and save the life of girl child ante la so slogan ke slogan tong do chot puma matangte arlo so sumara phan our sai pipon puma lo kacharli a hem ke mesen bi pipoma bi be pulo tangte la puson thak thaksi so arlo tum thi bompo la son thak thaksi kisung pho bompo la ke pho tum ta ke plang tum le ke phoji gali ki duk ke la ka tum ka ve pina tum si phoji athema la tum ke nam ke wanga war sai ave gari motor ave to wara ke mesen ave det a joini banga phan sita rong si amuni ra phan se chok ka choa kha joini aning ke che the joini alang litum apaya po tum sita lodun plot lo pulo tangte halabang so munit dilip rong phar po bang kopi apot si labang so ak asai lang no ke claim that ma labang ke kamatha phire da meme la pen ke therak ta meme ili methang kar bi hi jan jong si e methang asomara phan ili tum aprang ili tum kar biang long ke paklar je tum phan jong si la son ka chulang rem do bom la pen apran kar mut do bom pulo tangte karbiang long porque amen si karbiang long puchot po la pen kivirji atowar si non ringrang chu ason si nilitum hin pen ke theklong lo la si nilitum karbiang long women justice forum hin pen ka chuning ri kang tung ke lai lo haladak borpung la pen tarapung adimalong non tong sekot le pule pupe seta towar mesen black topping le un e puseta peni ita block lahai hoya towar bp pen la pen lp school pen me school an ke mesen a school a hem kimpidam po pusi ning thelo la pen autonomous council a ke ki dinga tum phan chuning ri dun lo akimi karbia anglong arata so phan paklar nangji la pen akimi towar japo nangji pulo tang te ke mesen a school non mamat halada karlitang rosmi terang pi amen pen LP school la pen ME school la ke mesen
kim dampu pusi alang le tuma phan chuning ri padi krim lo di monita kai ke tangka puasa pen ke laro lapen kering na monit hanta pareng kichilor monit hanta pareng ke thek thilo sita me masapso ala kichilor ahem sort of masapso ba ani ke pen samje pan compensation la karbiang ng autonomous council pan ala pinang ji pu la so pathanam to labang so puthak banganili tumda chedon dun lo athema hiduk det penak la so potsi alang li phan la penak ta ki jum la ke pokso case long la ke government pen da rule do je a family tum phan compensation la so phan compensation ki pi la ke a rule do la sila bang so teng pen government pen da la lang li tum api apo phan rosmi api apo phan la so compensation pi pivek nang po la pen Karbi Anglong autonomous council atum phan da chuning ri lo la bang so compensation na bang la lang li tum phan bale dam vek ason te misen po Aduh, ini duk cot Anda kali lo, ini jang je dah duk. Itu kaki kita cetan kayak jan cing honing. Kalau bangsu kemang dan kita, non nason apa nang le ro bangke, nil tum bangke budai bu bangke. Cuklam mereka bang fu bangke, karbi fu bangke, nil tum bangke hopon tek telo, alang like pini ke karbi takali, lanco takali si alang like munit takali bang sinil tum bangke hopon fu, alang like inut hi jontu bu sinil tum ke pudamji, atema lan inut abang piepan tulangan cot kali apan karmut an bangke inut munit aot adur kali sihala bang solo non nil tumbang juning jang tumbang la pulo je law and order tum setame la bang so alama bangke RDN pon pamera prabjin pen la pen kolong stame pa prabjin pen ala bang so akeng no amandira phan hasti ki pi ko anse ke prabima hala bang si nil tumbang hin pen make alang li tum phan demand pon lo apen konja semet pen bangke turolo council asor tum sa setame alang li tum povega hem sort man kerap pajir ponlo bons tame inuta pran ke adorabe munira pran ke adorabe hala bangke non ilitum bang kamatha dam nangi bangke hal bang so adim lo ilitum kaketa cethan be jumung be de adim abang development na hina na bangke tumpik lang kasi hala bang so lo bangke prabjin ben angso se iltum tuwar pendang lo kaprek iltum abar sai pon da prang sigime athema la so join ne bansi la so prang setame so na gotona dolo hala bang so kachini ne kethek namde hala bang so alam do kolo la se la so kachini kethek ye phan ma ke iltum abar sai pipen kecalia hinanat setame iltum ardi piponang po ang sinil tum songhin ban make apte paklang sir kedam time for leili tum landam pastani sumela ong hang piala lida kachori ahem ni sin ka be joini sela na binga dim kachori tam pensila ku sona la lida tajum he kana na ni thina ko la recently la pustame kachori dim ka be la tuwar ka be la ka joini pensila sona pran kedam si bangkwana akarbi also market tinang langsar option ile school ki mesen ki longje fan tuwar ki mesen ki longje fan ile non het pen kalilo nitum kake ma tabe linje ber apan ti sombo kubom te kechali ahinanat RDP petik tak ele tuma khayala pe tuma long rike ting tek tek amut pi alam gela kasi RD bange kechali ahinanat lapan pacing thora na bang RDP pon begni lapan lason tak taksi awareness isi bange donang ji je ele tum amune tum tame pie po tum same lam sumila rong ha pi alama kesa related pudam lo plante alang litum anak hello ke bidam de chokji apodlos tame alang litum taki un e pot hailo asi kachuning ri kang tu mala polo penang an ili tum